tu ya kahok ni kemento ho ikaroi kapar santuar beli Islam haban berkenal yang hilang baru wanung kemensu orang Islam haga kerten jong karoi kapar namar santuar beli Islam ipek ubanang roi ubanang par bedem dei bermas kadau nyemlei banlong syu ki mala nyemlei banlong syu ki kelut kaskol ke bab ki ga de banhikai piada belum headmaster ada piada belum principal mat kadau nyemlei syu ban sai kai school hari ni kini TV yang semua nang ni pai bak ban kento ban keno mari ban pertutu bakla mari banyalam bakla niwan hang ni kumong ni pi bane niwan halo tohok kejing sia bat Nongrum ni haban pensai yo sa alam bakla iba preston iba deputy chief minister jong ka chala mai khalia yong bagi pau history ban pau khana paten lembah ka record ban bagani chala ka jongi mai khalia apo garel pada apo showing parliamentary seat kin pa Berpada empat lagi long kini bantau history. Regong ni pi pada mangap mapi mangiwai pi ikut di prado prasnam jaga beri neutral. Bantau history dah bapak kenan Dr. Ricky ublai bayau ubla biang kabor perkat bania saj. Namar kita kabom tak kita mikmat. Pada dah skap pasal skor ba. Niam kam tak kita mikmat. Hidup kam kita saj. Hidup kam kita kawan. Hidup kam kita hijai. Nak mata bat pelayut ya hari kita beliau. Jaya matadau. Hidup kam bat paknang di Dr. Ricky. Wana dah tiang. Bamarway le ayu. Marway piang nama uyap. Marway uweke uyap. Marway terat sing uyap. Nama uyap kon nama kedapa. Jom kita beriu. Kita pun kita kau pun. Kau pun kada biar pun sin. Semua berkenat yang diceriak bersusah. Nama kadau dari kau pun. Bagaimana kau pun semula bantawan. Banyak dah kerpang ini kepateng mentah. Banyak keteng ke bantawan. Jom kelasai. Hei kadang kaan Paidbah ngim sebelawan menyalam baklaya fi. Kaan kadang nak mentah tangkalan transfer. Kini kemamla banyak. Banai pateng sejual pat kita menjadi primary buluk. Hindai kita pat Paidbah. King Kong selamat. Kita wara amendment ni kini lembaga single window agency. Hakar tenggi school, hakar tenggi college, hakar tenggi hospital, hakar tenggi karkhana, hakar tenggi coke factory, bercontoh terter, lai semno ia kene ko. Kapag ini banai pateng sekalawai jong kilong bin. Kita genong pawan matasan buah beli Islam ya kaya Paidbah pitip pitawan ya kata ke pension dada dia pendet ia dia ke MDC waktu MLA ne MP kata kaan jadi nang tojoki atau piwai di pagi MDC MLA MP batawan jadi ne ya lagi ngem semua menyalam bakla kau mau berpikir mau mana